Dore uko biteye. Iyo udashoboye kurwana nk'umwanzi wawe wirinda kumwigana, ahubwo urwana ku buryo bwawe. Iri ni ryo somo rikomeye igihugu cya Iran kimaze imyaka isaga 20 cyubakira ingamba zacyo z'igisirikare n'ubwirinzi. Mu gihe ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo ba hafi, Israel na bamwe mu banyaburayi bubatse ubudahangarwa bushingiye ku bikoresho bihenze kandi kubibona bisa nk'ibyoroshye ku masoko, Iran yo yahisemo kuba indahangarwa binyuze mu gukomera ku buhanga bwayo bwihariye, drone, missile n'imibanire y'ubucuruzi n'ibihugu bivugwaho kutemera igitutu cy'ibihangange nk'Ubushinwa ndetse n'Uburayi. Mu yandi magambo, urashaka kugura cyangwa se kugurisha inzu cyangwa se ubutaka, cyangwa ukeneye abahanga bashobora kugufasha gucunga neza umutungo wawe mu by'ubutaka. Kuri iyi ngingo, igisubizo Imal Real Estate, tugurisha inzu n'ibibanza kandi nawe ubifite tugufasha kubigurisha udahinzwe kandi udahangayitse. Ku bafite inyubako zikodeshwa tubafasha kugenzura no kuzitaho ibizwi nka house management. Dusange kuri Lot Point ya Sonatube aharebana na Rwanda Revenue Authority cyangwa se mu Bugesera ku isoko ry'imbuto rya Kanzenze. Wanaduhamagara kuri 0788 54 59 47. Uyu mwandiko uradusobanura uburyo Iran yagaragaje ubushobozi bwayo bwo gukomeza kuba igihagaze n'ubwihanganye n'ibihano bya politike, intambara y'amagambo, ibitero by'igisirikare n'ubutita buhoraho. Turarebera hamwe uburyo Ubushinwa bwagize uruhare mu kongera gusubiza Iran ibikoresho by'igisirikare binyuze mu masezerano yitwa Petroleum for Weapon. Amavuta ya Iran acuruzwa n'Ubushinwa agasimbuzwa imbunda n'ibikoresho byo mu kirere, byose ni nkunganire. Turagaruka kandi ku cyemezo cy'Uburusiya cyo kongera gutera inkunga Iran mu by'ingufu za kirimbuzi z'amahoro n'uburyo Perezida Putin ubwe yagiye agaragaza impungenge kubera abaturage ba Israel bakomoka mu Burusiya bagira hafi kuri miliyoni 2. Turasesengura uburyo Israel kubera ibihe bya politike bikomeye bya Netanyahu yagezeho isunika Iran mu mwanya w'icyitegererezo ku bihugu birwanya icyo nakita igitutu cy'ibihangange. Ubu Iran iri gutanga icyizere ku bindi bihugu byanze gucengera mu mboni za NATO cyangwa se SANCOM. None se ni bande bari kuyobora isura nshya y'ubutwererane bw'igisirikare n'igisubizo ku bibazo by'akarere ka Afurika yo hagati n'uburasirazuba bwo hagati? Ni iki bivuze ku rwego rw'isi igihe abategetsi ba Amerika bacyugarijwe n'ibura ry'ibisasu bya Patriot n'igihe inshuti zabo zo mu karere zitangiye gukangukira gukorana n'Ubushinwa n'Uburusiya? Iki ni igice cy'ingenzi mu gusobanukirwa ukuntu isi irimo kugenda iva ku mahame ya super power imwe igana ku isi ifite uburinganire bw'imbaraga zitandukanye ziremereye, aho Iran yabaye icyitegererezo cy'uko ushobora kubaho ukarwana ndetse ukaguma uhagaze n'ubwo waba usumbirijwe na byose. Mu yandi magambo, aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye. Nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu. Kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga, cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani, umuceri uva mu Buhindi, Pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi. Niba uri umucuruzi, kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi. Batanga facture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye. Bakorera mu mujyi muri Centenary House, ariko bakagira ububiko bunini ku Muhima hafi y'urusengero rw'Abadivaniste. Hamagara 07 88 30 23 99 cyangwa 07 82 70 40 mu gikwana nanjye Karekezi Isa. Uyu munsi umuterankunga ukomeye wa Iran ari mu Bushinwa, ari ugufasha Repubulika ya Kisilamu kongera ubushobozi bwayo bwo kwirwanaho. Iran yamaze kwemeza ko yakira uburyo bugezweho bw'indege zirasa ibisasu byo kurwanya indege missile zatanzwe n'Ubushinwa. Ibi byabaye binyuze mu masezerano manini y'intwaro. Iran yakiriye battery z'ibisasu byo kurwanya indege biva mu Bushinwa. Yego, mu minsi 12 gusa y'ibitero by'indege, impanuka n'amagaba akomeye irangiye mu masezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Israel na Iran mu kwezi gushize. Ariko ubwitangazamakuru ryarekeje ahandi, ikintu gikomeye kurushaho cyabereye inyuma y'amarido cyateye abenshi kwibaza. Reka duhinyuze igihuha kimwe, nta ndege za G10S zigeze zituruka mu Bushinwa, nta ndege z'ubwikorezi zigeze ziboneka, nta n'indege z'intambara zigeze zitangwa. Iyo nkuru ni y'impimbano kandi byamaze no kwemezwa ko ari ibinyoma. Ariko ubu haravugwa ko Iran yemeye amasezerano yo kwakira ibisasu bishya byo kurwanya indege byitwa Hak 9B binyuze mu masezerano asimbuza peteroli n'intwaro. Igiciro cy'umurongo umwe wiz Hak 9B kirabarirwa kuri miliyari 1.500 by'amadolari. Nta na kimwe mu bihugu byombi nk'Ubushinwa cyangwa se Iran kirabihamya mu buryo bweruye. Iyi nkuru yanaturutse bwa mbere ku rubuga rwitwa Mind East Ear, ivuga ku makuru yatanzwe n'inzobere zo mu bihugu by'Abarabu. Ambasade y'Ubushinwa muri Israel yerekanye ko iyi nkuru ya Mind East ivuga ko Ubushinwa butagigurisha intwaro mu bihugu biri mu ntambara kandi ko
bagenzura bikomeye ibyo byitwa ibikoresho bifite uburyo bubiri bwo gukoreshwa. Ariko ikinyamakuru cyitwa Newsweek girutse gutangaza ko Iran ishobora kuba irimo kwikura mu buryo bwayo bwo kugura intwaro mu Burusiya ikerekeza mu Bushinwa. Bityo niba izo ntwaro zitari zigeze zihagera, birashoboka ko ziri mu nzira. Niba ari ukuri cyangwa se atari ukuri, ikintu kimwe nta gushidikanywaho: Iran ikenewe systeme byihutirwa. Ibitero bya Israel byerekanye ko icyuho gikomeye mu mutekano wacyo w'ikirere. Ibyo ntibishobora kongera kwirengagizwa. Ibi bisasu birimo gukoreshwa n'ibindi bihugu nka Pakistan na Misiri. Misiri yo yemeje ko inakoresha HAP B9B muri Nyakanga 2025, ubwo Generali mukuru wavuye mu gisirikare witwa Samir Farang yabivugaga mu kiganiro kuri televiziyo ko iyo systeme yamaze kwinjizwa mu bwirinzi bw'ikirere bwa Misiri. Yego, impamvu yo kugura intwaro ku bwinshi mu Bushinwa n'amategeko agenderwaho. Ubundi si kugura intwaro kugira ngo uzikoreshe igihe bikenewe, ariko nk'urugero Pakistan igura indege za F-16 ku Banyamerika, ariko bakayibwira ko kuzikoresha mu Buhinde bitemewe, babarwanya. Amerika ifite amasezerano yabo bwite aringira uburyo izo ntwaro zikoreshwa. Muri Gashyantare 2019, ubwo habaga intambara yiswe Balakot hagati ya Pakistan na India, Amerika yohereje abagenzuzi babo bareba niba koko F-16 zirimo zirakoreshwa ku bwinshi. None reka dusobanukirwe icyo nakita Surface Air Missile System cyangwa se SAM. Ni intwaro zo kurasa ibintu bibiri biri mu kirere zituruka mu butaka cyangwa se mu nyanja. Ziba zigamije gutahura, gukurikirana no kurimbura indege z'abanzi, drone, indege za kajugujugu ndetse n'ibisasu bindi, n'urwego rw'ingenzi mu rwego rw'ubwirinzi bw'ikirere bw'igihugu icyo ari cyo cyose. System ya SAM si igisasu gusa, ni urusobe rw'ibikoresho harimo radari ibona kure, ubwoko buyobora ibyo bikoresho icyo nakita command system, uburyo bwo kurasa ibizwi nka launch bushobora kugenda cyangwa se gushyirwa ahantu hamwe. Ni ibisasu bwabyo bifite ubushobozi bwo kwiyobora, bishobora gukoresha radari, ubushyuhe cyangwa se kuyoborwa na mudasobwa. Urugero C-400 y'Uburusiya, murayizi na Turukiya yaguze iyo system nyuma y'uko Amerika yanze kuyigurisha Patriot. Amerika yahise inakura Turukiya mu mushinga wayo w'indege yise F-35 kubera system y'Uburusiya. Nubwo Ubuhinde nabwo bwayiguze kubera ko ifatwa nk'umufatanyabikorwa wo kurwanya ububasha bw'Ubushinwa, Amerika yayihaye icyo nakita uburenganzira bwo kutihanira binyuze mu itegeko ryitwa Kongera. Muri Israel iyo system yitwa Iron Dome, nayo ni SAM, ariko ikora ku rwego ruto cyane. Ni igice cy'ubwirinzi bw'ikirere bw'icyo gihugu gishingiye cyane ku ngeri eshatu: Iron Dome ku bipfusi bigufi, David Sorin ku ntera hagati, na Arrow ku bisasu binini n'ibirasa kure cyane. Iran ikeneye cyane system irasa kure. Irabizi ko amahoro bafitanye na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ikiruhuko cy'agateganyo, ntabwo ari amahoro arambye. Israel yasabye ko Amerika yahagarika imirwano kugira ngo yongere gutegura indi ntambara irambye. Israel ntiyari yiteze ko Iran ishobora kwihumura nk'uko byagenze uyu munsi. Israel yatekerezaga ko izagumana ubutegetsi bwo mu kirere, ariko Iran yarabigaragaje ko ishobora guhangana nubwo kandi idashobora gutsinda. Iran yakubise Israel n'uburengerazuba ibitutsi bikomeye cyane. Tel Aviv na Hayfa bararaswa, amayira y'inyanja akumwa mu nkokora. Kandi bwa mbere mu myaka myinshi Israel yahuye n'igihano gifatika giturutse kuri Iran, bya bindi byose byatumye Israel yihutira gusaba amahoro. Ariko se Iran izirwanaho gute mu ntambara ikurikira? Ese Ubushinwa koko burimo kwiyubakira systeme nshya z'ibisasu bihanitse? Mureke tubirebeho. Twabonye ko Iran yakanguye Israel ku bijyanye n'ubushobozi bwayo bwo kugenzura ikirere. Ubu rero Iran irimo kwiyubaka bucece, bikekwa ko ifatanyijwemo n'Ubushinwa. Mu buryo buteye gutya, Iran yubatse systeme y'ubwirinzi bw'ikirere igizwe n'ibikoresho byatanzwe n'amahanga, cyane cyane ariko Uburusiya, ariko bishaje hamwe n'ibikoresho yakoze ubwayo, bikaba ari ibintu yiganye cyangwa se yahinduye ku bindi by'amahanga. Mwibuke kugeza mu Kwakira 2020 Iran yari yarafungiwe n'icyemezo cya UN kugura intwaro, ndetse kugeza muri 2022 nubwo byari byemewe Amerika yabangamiwe ibyo kugura. Nubwo Iran ifite systeme zitandukanye z'ubwirinzi, ifite intege nke eshatu zikomeye cyane. Icyuho cy'ubwirinzi, nta bwirinzi bukoze ibice bitandukanye nk'imijyi, ibikorwa remezo by'inganda z'igufu za kirimbuzi n'ibirindiro ku nyanja. Radar zishaje bituma Iran idashobora kubona indege z'abanzi kure, kandi bikabagwa nabi. Kuri uburyo bwo guza system zabo ntizivugana ugereranyije n'izindi za NATO. Nyuma y'ibitero bya Israel, ibyo bikoresho bisa nk'ibyatitiritse cyane. Ahantu hakomeye harimo za radari n'inzego z'ubuyobozi byarasenywe. Iran ikeneye system ituma kugabwaho igitero bigorana. Israel nayo ifite indege yiswe F-35 zifite uburyo bwo kutamenyekana, kandi Amerika ifite drone nyinshi yakoresha mu kuyitera. Iran ntabwo ikeneye intambara y'indege ku rugamba, ikeneye inkuta zo gukumira ibyo. Ni nabyo SAM zizayihesha. Israel irimo kongera kwitwaza intwaro. Iran irabizi. Abategetsi ba Israel batangiye kugura izindi battery za Iron Dome zikoresha imirasire kongera ubushobozi bw'izi ndege zabo F-35.
no gusaba Amerika n'Ubudage kongera izindi ntwaro byihutirwa. Ubundi buryo bwa Israel ni ugushyira ku migambi yo gutera ku buryo bwihuse aho bwitwa guca umutwe w'umwanzi, kimwe nuko yabigenje mu ntambara ya Yom Kippur yo mu 1973. Yego, bivuze ko Israel ishaka gutera Iran mbere mu gihugu ku nganda zayo za kirimbuzi no ku bibuga by'indege. Perezida Donald Trump yarabivuze kenshi ko nubwo hari amahoro n'ibyanga bikaba ngombwa yazongera gutera ibikorwa remezo bya Iran. Abenshi bemera ko Iran yaguze cyangwa se iri mu nzira yo kugura systeme nshya yiswe HAP 9B iva mu Bushinwa, ishami rigezweho ry'iyo systeme kandi rikora ibintu by'igitangaza cyane. Iyo HAP 9B ifite ubushobozi bwo kurasa kure cyane hagati y'iyo kilometero zisaga 200 na 260 kandi ishobora kurasa ibyegereye hejuru kugira nibura kuri metero 27 mu kirere. Iryo koranabuhanga rihanitse iyoborwa na radar kandi igira n'imikorere na Patriot ya Amerika cyangwa se 300 y'Uburusiya. Iyi system ishobora kurwanya indege zifite uburyo bwo kutagaragara, drone ndetse n'ibisasu byo mu bwoko bwa Cruise. Yego, nyuma y'intambara y'Ubuhinde na Pakistan hari abavuze ko Iran ishobora gusaba Ubushinwa indege za G-10S, ariko Iran izi neza ko nubwo yatsinda intambara yo mu kirere ariko indege ziswe F-35 nizo zigenda ikirere naho izayo zisigaye ziswe F-4 na Ming zishaje cyane, ariko kuri system za SAM zo zari zishe ziragenda kandi zirarwanya hose. Systeme za SAM zo zizaza zije guhindura ibintu byinshi aho indege za Amerika na Israel bitanyura aho bishatse. Uburyo bwa Iran bwo kwirwanaho burasobanutse, ntabwo ari ukujya kurwana ku mugaragaro, ahubwo ni ugushyira inzitizi zituma umwanzi atagira aho ashaka. Ibi ni nabyo bishobora gutuma Iran isimbuka umufuno w'indege za F-35 n'amadrone ya Amerika. Yego, uko byagenda kose urugamba rurimo rurahindukira mu buryo buteye gutya. Iran ntabwo iri kwiruka inyuma y'ubuhangange bwo mu kirere, ahubwo irimo kubaka ubushobozi bwo kurokoka. Iyo ni nayo ntwaro ya Iran mu ntambara zitajyanye n'imbaraga zingana. Mu myaka 2 ishize Iran yemeye ko idashoboye kurwana n'abansi bayo. Ntugerageze kubikora, ahubwo urwane mu buryo bwawe bwihariye. Niyo filosofiya yatanzwe ku ishingiro ry'ibikorwa bya Iran bya drone, indege zitagira abapilote. Nanone ibi ni nabyo bigena uko yanashyiraho ubwirinzi bw'ikirere Iran n'amafaranga ifite, ariko bivugwa ko Ubushinwa bwamaze kwigezaho izo ntwaro binyuze mu buryo bwitwa intwaro zahinduwe Petrol Iran Weapon for Air System. Iran isanzwe ifite amavuta y'amapine yangiye gucuruzwa n'ibihano, ariko ibikoresho nk'isoko rya diplomasi Ubushinwa busanzwe ari bwo bugura amavuta menshi ya Iran. Bwabaye inzira yihuse yo kongera kwitwara no kwitwaza intwaro. Ubu Ubushinwa bugura hafi 90% y'amavuta ya Iran, aya akaba barirwa hafi ku 10% y'ibikomoka kuri petrol yinjira mu Bushinwa. Ariko ubu buryo ntabwo ari amasezerano asanzwe, ni gahunda ifite inyungu z'igisirikare n'imbaturabukungu. Mu nama irutse kuba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yasezeranyije mu ruhame ko Uburusiya buzafasha Iran gusana ibikorwa remezo bya kirimbuzi by'abasivile byugarijwe mu bitero bya Israel. Ariko ubwo bufasha cyane cyane ko by'intwaro buragenda butinda kubera uburyo Uburusiya nabwo bufite ibibazo nabwo byutirwa muri Ukraine. Nanone ariko Uburusiya bukaba bwitondera Iran kubera ko 30% by'abaturage ba Israel bakomoka mu Burusiya. Aba baturage bafite imibare ikomeye cyane n'Uburusiya, cyane cyane ariko yaba iy'umuco n'iy'umuryango ndetse no mu bukungu. Bamwe bafite ubwenegihugu bubiri, abandi bafite pasiporo z'Uburusiya. Mu ntambara ya Israel na Iran, Perezida Putin yanabigarutseho avuga ko abasaga 2 miliyoni bavuga Ikirusiya baba muri Israel. Yavuze ko Israel ari nk'igihugu kivuga Ikirusiya, aboneraho gusaba impande zombi kwirinda kugira abaturage bishe mu buryo bweruye. Mu nama ya SOC yabereye Beijing, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Arch yahuye n'Ubushinwa baganira ku bijyanye n'ingufu, ariko ku bijyanye n'intwaro ntacyo batangaje mu ruhame. Ubushinwa bufite inyungu zikomeye muri aka karere, harimo Arabia Saudite, Emirat, Israel ndetse na Iran. Ntabwo Ubushinwa bwifuza kujya mu mpaka z'intambara mu gihe hari intambara irimo kuba. Ubushinwa bwamaganye cyane ibitero bya Amerika na Israel kuri Iran ndetse bunatanga ubufasha mu gushaka amahoro. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Wang Yi yavuze amagambo akomeye ashyigikira Iran ku gukoresha ingufu za kirimbuzi mu buryo bw'amahoro. Ubushinwa bwavuze ko buzafasha Iran guhagarara imbere y'agasuzuguro n'igitutu no kurinda ubusugire bwayo n'agaciro kayo nk'igihugu. Bwasabye ko ibibazo byakemurwa mu nzira za politiki kandi ko byakemeza gutanga ubufasha kugira ngo Iran irusheho gusigasira uburenganzira bwayo bwemewe. Umuvugizi wa leta y'Ubushinwa Du Peng yavuze ko Ubushinwa buzagenda bugira uruhare nk'igihugu gifite inshingano zikomeye mu kugarura ituze n'amahoro mu burasirazuba bwo hagati. Bunashyiraho imigambi yacyo bwubaka ubwenge bw'Abashinwa kandi bugatangamo umusanzu nk'igihangange cy'amahoro.
Mureke twerekeze ku banyamerika. Amerika ifite ikibazo gikomeye cyane ku bijyanye n'ibisasu byo kwirwanaho kandi Iran irabizi, n'isi yose irabizi. Mu ntambara ya 2025 hagati ya Israel na Iran, systeme za Patriot za Amerika zafashe Israel cyane cyane ariko mu kwirinda misayiro nyinshi za Iran yari yararashe. Ariko izo battery za Patriot zarashize mu bikoresho. Ubusesenguzi bwa Pentagon bwerekanye ko Amerika yasigayemo gusa nibura 25% by'ikeneye muri izi misayiro. Ibi byanateye Amerika guhagarika by'agateganyo kohereza intwaro muri Ukraine. Perezida ubwe yavuze ko atarazi ko byabaye. Impamvu yatanzwe ni uko ububiko bw'intwaro bwari bwarashize vuba cyane. Gutanga tahad nabyo byari bihenze cyane. Abacuruzi ba Amerika bakora intwaro baracyahura n'imbogamizi z'ibikoresho bikomoka ku butaka budasanzwe. Pentagon ubwayo iri ku mpande eshatu: Ukraine, Taiwan n'inyanja itukura ya Red Sea. Mu gihe ibi byose bibera mu bihugu bifitanye ubufatanye na Amerika, mu gice cy'inyanja y'Abarabu birareba cyane uburyo babona iyi si nshya Post West Asia, isi aho intwaro ziva mu Bushinwa, aho Uburusiya bushyira hagati impande zihanganye naho Amerika igasigara inyuma. Bisa nkaho Ubushinwa n'Uburusiya buri guhindura imbaraga z'ibanze naho Amerika igahora ishaka gukurikira buhoro. Ibihugu birimo biragenda bimenya uburyo byakorana n'impande zombi, Ubushinwa na Amerika, nubwo Amerika ishyiraho igisa nk'igitutu gikomeye kubera igisa nk'irari rya Netanyahu ryo kurokoka muri politike. Yateje Iran kuba icyitegererezo cy'uko igihugu gishobora kubaho no kurenga igitutu cyose cy'uburengerazuba. Icyo gitutu kirimo ibitero bya missile, ibihano by'ubukungu, intambara yo muri murandasi no kwigezayo mu ruhando rwa diplomasi. Iran yarabirwanyije byose ikomeza kubaho. Nanone iri kwerekana ibindi bihugu nka Venezuela, Myanmar ko bishoboka byose. Ibi byose nibyo bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba kongera gushyigikira Israel cyane cyane, ariko niba igiye kongera gutangiza indi ntambara idatekerejwe neza kuri Iran, kuko ibyo Iran n'Ubushinwa barimo bishobora kuba igice kimwe gusa, kandi bigiye kuza no gusangira amakuru y'ubutasi, radar zihuriweho n'ihuriro ryo mu kirere rishobora kugera ku rwego rwa satellite. Hazavuka uburyo bushya bw'igisirikare butari ubwa NATO muri SANCOM, aribwo buzagenda bufata icyo nakita indi shusho ngari. Byari by'igiciro kubana namwe. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ujye ubasha kubibona. Ikindi kandi mwari kumwe nanjye Karekezi Isa. Reka tubashimire inshuti z'ubwenge, igitekerezo cyawe ni inyunganizi ku bikorwa tubahereza. Turabashimiye.